Pozdrav svima, evo pozvali smo malo igrače Picada da isprobamo Univerzum Pro Picado metu koji imamo još u malo slabijoj verziji kao za početnike s malo manjim displejom, ali što se tiče dimenzije mete svega radi se o istom proizvodu. Znači ovo je najbolja supstitucija za neke profi aparate, a po pristupačnoj cijeni danas dostupno u Darts Pointu. Dečki će malo igrati pa ćemo ih kasnije pitati za mišljenje i ocjenu ovog proizvoda, mislim da je to najbolji način. Tako da, good darts! Thanks. Evo idemo isprobati, znači najveći problem je kod meta kada puknute špice ostanu zabijene u segmentima, to nam svima smeta jer se strelice onda odbijaju od mete i tako. Idemo sad probati kako to izgleda na ovoj meti. Ostalo nam je 3 špice u meti, sad ćemo to s izbijačem probati izbiti. Evo, meta je opet čista, spremna za igru. Double four. Winner. Next player. I evo, nakon par sati igre, kako je iskustvo, je to ok? Meta je odlična, mekana, nema jakog zvuka, pauk se zabija, ne izbija strele, špice se mogu čistiti, odlično. Izbijač radi, a? Sve radi. To ćemo testirati. Preporuka. Preporuka. I to je to. Ajde, evo, dečki, hvala vam lijepa na probi. Vidimo se kasnije još u VIP salonu.